Afrika Dzonga nhlekani mingisiro mngena lona FM na kuhlekanisa kulonga ngisela xitichi xurko ira munghana namuntlha era vumbirhi siku ra vukhume mune ra n'hweti leya dziva misoko na mina magidi mirima khume mbirhi ntsevu mina ni khalanga Pat Mathebula nongonoko Afrika wo vulavula wo sungula sweswi se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ile ka mngana lona FM akoma ndlela mingisiro mina khume mbirhi timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi twana timhaka ti fambisa ku yini sweswi hi lava tatwa ku ka ri na xikombelo lexi nga yisiwa hi va African Transformation Movement ATM lava nge ri haiko ku ta fanele ku langutiwa ku xana president wa tiko va lulamerile ku tama va president hi ndlela yaleyo ke hikokwalaho ka xiviko lexi nga humesiwa hi va ai lexi komba ku timhaka ta vukhamba lebyi ku vulavuriwaka ku byi endlekile epurasini ra president ra Phalaphala hi lembe ra magidi makume mbirhi se yin'wana timhaka leti nga ta kha hi landzelela na muhleri na mutivi wa tipolitiki kahle kahle i ncini xi nga va ku xi kha xi endla leswaku ka vandla ra ATM hambileswi na mavandla yo fana na va Economic Freedom Fighters va nga man'wana mavandla lama va ngele ku landzeleleni mhaka leyi kambe va tikomba na xiboho xa le khoto ya vumbiwa xi nga se za xi tekiwa kumbe ku vulavuriwa hi xona va tikomba se vona va kha va lava ku kahle president va suki entirhweni ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ku leswi swi vulavuriwaka hinkwaswo swi vulavuriwa hi vanhu hi lava va nga vatirhi lava ku ya hi vativi va nawu va nge a ku fanele ku ri va nga ta va byele mukhomishinara wa maphorisa ku va ku ololoxiwa xiphiqo xo lexi se ta va kha hi twa muhleri ku va ri yini hi mhaka yaleyo kasi mhaka yin'wana yi tikaka no vava hi leyi ya timhaka ta ku n'wana wa 13 wa malembe ku hehliwa ku leswaku pfinyiwile hi nandza wa hosi na ku pfinyiwa ka yena hi nandza wa hosi swi hetelele swi endla leswaku nandza wa hosi a khomiwa se hi lata ku hi vulavula nyana ka ntsongo hi yona yaleyo hi ta vutisa na va khomixini ya ndzingano wa rimbewu ku va nghena njhani ka timhaka leta leti na timhaka leti ta ku n'wina mi mbala swimbalo swa n'wina swa mavandla ya tipolitiki mi kumiya ku seketeleni n'wana luya hikokwalaho ka yini mi nga yi tanihi maAfrika-Dzonga mi nga tikombi na ku mi wela ka vandla rihi kumbe rihi ndlela yaleyo se swivutiso leswi hi nge le ku vutiseni hi nga na ku pfumela ku na wehe kwalonga ko u ta lava ku kumbe u ta hetela na nhlamulo hi ndlela leyi tindlela to tisa nhlamulo hi leti landzelaka ya ku sungula emathebula DPR sabc.co.za ya vumbirhi mi kandziyisa rito ka 065 ya vunharhu mi bela riqingho ka 086 0002543 na ngetana kambe 086 0002543 nongonoko Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ila nga kona mingisero mngana lona FM comment mona timinete ntsena ku pila wona ya khume mbirhi sweswiwani nkarhi lowu ku mi ni byela leti n'wi mi nge mi lava ku hi vulavula hi tona a hi buleni tete mi nge mi lava ku hi bula hi tona hi ku n'wina ma tsakela leswaku hi bula hi timhaka toleto hi ndlela yaleyo tirhisani yaleyo nomboro ivi hi kota ku twa ku mi ri yini xitlangoma hi loyi inhlekani hi le mamukeri ka mngana lona FM Hayi khalanga. papa mina Mpfuke. hi pfukile n'wina mi njhani Hayi mpfukile man. akenso Mbulawula na Tinkongoveni ne. a hi mlavisi Khalanga mina xirilo nyana man. Ende xirilo lexi nga ndleka xi nga khumbi mina ntsena swi nga ndleka ku ri na wotala na vona nkarhi wun'wana va nga va ku va swi vonile or va ku va ri na swivilelo ka swona. Ku na ni tala ku languta ngopfu mahungu ya SABC TV ne. So a ku sunguleni a ku ri na loko ni languta weather ka maxelo ya a va kombisa loko va kombisa Limpopo ka weather Giyani a yi kombiwa ka mahungu ya Xitsonga na le ka ya Xivenda na le ka 404 na Morning Live laha va kombisa kona i ndhawu ya Giyani but sweswi ni vona amasunguleni ya n'hweti leyi Giyani a ya ha ri kona at all ka ta maxelo loko va kombisa Limpopo so a ni koti ku twisisa ku ri swi nga va swi vangiwa yini sweswo because loko ni langutile Giyani i ndhawu leyikulu swinene yi khavhara tindhawu to tala ngopfu lero a yi fanele na yona yi va loko kombiwa tindhawu ta Limpopo yi va yi karhi yi wela kona so a ni swi tivi ku ri tanihileswi xitichi lexi na xona xi nga ka SABC a ni tivi ku ri swi nga koteka ku ri ku nga kumeka vanhu lava nkarhi wun'wana va nga kotaka ku hi hlamusela ku hikwalaho ka yini ndhawu yo fana na Giyani yi nga kombiwi ka ta maxelo na ka nhlangano
wa vuhaxi. kambe loko va ka va komba laya ka mi swi vitana yini ka Lowveld Lowveld leyi fambaka hi Thohoyandou yi ya gimeta ni vula loko hi vulavula Limpopo yi ya gimeta a Phalaborwa swi vula ku mpimo wa maxelo laha wu va kha wu yelana n'wina mi vilerisa hi ku huma ku Phalaborwa ku tlhela ku huma ku Thohoyandou kambe a ku humi ku a Giyani. Yeah, Giyani, and Giyani loko mi langutini Khalanga I'm sure yi nga katsa na area ya Malamulele. Loko mi langula area ya Malamulele na Giyani yi kulu ngopfu. Loko mi tsundzuka kahle Giyani i ntsinda wa Vatsonga lero there is no way a yi fane yi siwa handle loko swi fika ka ku komba maxelo. Na mitwe leswaku ni le ku tivutiseni ku kahle mi la ku vona ku tsariwe ku Giyani leswaku mo vona ku tsariwe ku Giyani leswaku mbilu ya vule yitorhele a mi na mhaka ku leswi swa maxele swa vulavula kumbe swi vulavula kambe mi la ku vona laha ka thelevhixini ku tsariwe ku Giyani. Ku Giyani, yes. Hikokwalaho ka yini buti? Hi ku twisisa ka mina Khalanga Giyani i ndhawu yikulukumba ngopfu. Hi ku twisisa ka mina a ma vo ndhawu yikulu nani ali ndhawu yikulu ku hi leswi mi vulavurisaka xiswona kambe leswi mina ni vulavula xiswona i ku na tindhawu to tala ti nga humangiki laha na to ti ri tikulu se xivutiso ka mina i ku n'wina kahle hi ku mi vulavula ririmi leri hi ku ni hleketela ku mi nga mi ri Mutsonga swi vula ku se mi swi hlayile ku hayi ko a Limpopo yi fanele na Giyani yi tsariwa hi leswi mi lwaka swona. Yes, ku Giyani hi yona intsinda kahle loko vulavula hi Giyani hi vulavula hi Vatsonga or loko vulavula hi Vatsonga yi nge vulavuli Vatsonga yi nga vulavuli Giyani. Nemetri. So loko Giyani yi nga ri kona swi tikomba as if hina Vatsonga a hi kona kahle ka a Limpopo. Na mi twisisa la mi yaka kona mi twisisa hi marito man'wana loko n'wina a mo vona ku tsariwe ku Thohoyandou Limpopo Leboakgomo a mi nga ta vilela swi ta hambi va Polokwane hambi va Lutirigate hambi va yina swi humanga a mi nga ta na xiphiqo a mi ta tsakisa hi ku mi vona Giyani Thohoyandou Leboakgomo ni mi twi. Yes, ma swi vona a swi ta va swi yime kahle hi ndlela yaleyo. Ni tshemba ku xi ta hundza xivilelo xexo xi ya ka lava khumbekaka muyingiseri wa mina ni na ku nghena mavhengeleni la ni khenseli swinene tlhelo rero. No, inkosi. Mende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 n'wana muyingiseri loyi nhlekani. Mzali Botfet. Heva. Mfukeni. Hi pfukele hi nga vona. Makazi mhlamani amri kuhlekeni n'wina tikati mhaka to gageza se loko mhe ni nghena mpana nga hleki. ani laya lexi xi yo kandziyisiwa ene ntakuba phela loko se hi fane hi phikizana. No problem, bananini, Loko se hi fane hi phikizana ntakuba. Nghena ka mhaka a hi kuti mtwa. Hi pfukile kunjhani sesona? Mfukeni Khalanga. Mhaka hi leyi. Okay, xo sungula ku kombela complain I think ta mina ta 7 minutes ni khome phone. Sweswo ku na la ya kona hi ku a ni ri laha ku na vanhu va va ku va ri layinini nghena makeni ka sesi ka. Okay, but mina ni lata ku ni lemukisa vaakatiko kumbe vaakatiko va South Afrika-Dzonga ta ku a hi ve na mhaka ya rihanyo ra hina hi mhaka ku last ni twe mi kha mi vulavula na papa nga ku va hi ri mhaka HCC if I'm not mistaken a na swi twa kahle ni swi rhikoda mi vulavula hi timhaka ta va ri xisivela xa ku va xi ta tekiwa tin'hwetini ta tsevu. Oh yeah. Lexi vanhu yes but loko hi kha hi vulavula hi swilo leswi hina va ka ntimeni a ni tivi ni ta swi vekisa ku loko hina ka ntimeni ku va ta ku va ri a mi vulavuli kahle mara mhaka i ku ha chava ku va hi tiva ku ri hi yime kwini na rihanyo ra hina ku nga ri rihanyo leriya ntsena ku ri rihanyo rin'wana na rin'wana hi ku n'wina ku fana na n'wina va xinuna ni vuli n'wina generalizing mi chava ku mi testa hi hina va mhani loko ku hi languteriwa ene hi rivala ku na waiting period aka timhaka ta switsongwatsongwana so mina a ni ta ku vaakatiko a hi ti dyondziseni ku va hi ti hlayisa hi swi tiva ku hi me kwini na rihanyo ra hina ivi na ko loko ti find out ku i phatsamwini ti hlayisa swilo leswiya a swa ha dlayi bothete
loko se i ti dlaya wena i khishi ta i na vana i siya vana i nga teki medication i na ku chayeriwa i tiva ku na swikwembu must forget that vanhu va tshika ku teka tiphilisi va chayeriwa ene ku chayeriwa swa durha loko ku fana i huma tingoma ku laveka tihomu ku laveka timbuti swi durha mapalu a no swi tiva kahle mara lexi a ni la ku tsundzuxa xona ku ri maakatiko va Afrika-Dzonga na mhaka na rixaka na rihanyo ra hina munhu is better a defaulta ivi vutomi bya yena byi famba nkarhi wolowo munhu i siye na vana vatswari a va ha koti ku va tlhogomela vana lavayani na vona ivi va famba vana lava hi va siyela mani hi nga lavi vutomi bya hina a hi ti hlayiseni a hi tlhelele leyi nga sungula kona sesi wa mina ku i ncini xi nga ku susumeta ku i twa ku swi na nkoka ku i tsundzuxa no lemukisa i vone ni vone ku a hina mhaka na vutomi bya hina as vaakatiko mara xin'wana xi vonaka ingaku hala makaya ne a va na yona confidentiality munhu u sayine oath entirhweni ku mina ni ta ti boha ku ni hlayisa ntirho wa mina hikuva ni nga vulavuli swivulisa swa mina entirhweni vo time sweswi a nge vuli vito ra tiko mi nga ta kwala mara loko sweswi mo ya kwala madoridori ivi loko mi huwa mi nge se huma na gede botpet se swa tiva ku botpet va phata munhu i tiko rihi rero vula ka tliliniki a tliliniki shem loko yi nga se fika le gedeni mani va swi tiva ku hi phata munhu ene hi ku ya ti-statistics yes hi ku ya ti-statistics mavabyi ma tele ka tliliniki nhlaniki luwa wa na mini kwihi laha ku nga na tliliniki kambe tliliniki yi le kwihi tliliniki i le xikulu mara tiko hinkwaro ri phata munhu hi ku ya hi ti-statistics no so kwaku ni nge vuyi mhaka ku na le a vafundhisi a ni tsakela ku swi shera cause ni na ntokoto ku swi ni humelerile swin'wana ivi na swi resolve hi mfundhisi so a rezi ni nge vuyi ku andla ku phanga xikongomela hi ndhuma sesi wa mina hlayiseka hlayiseka na n'wana mi rhandza njhani maboteka na swi tivi inkomu tata 0860002543 i 25 timinete ku pela awara ya 12 swi va swi ri kahle ku mhakankulu hi leyi ya ku loko ku ve ntiyiso xihehlo lexi hi xihehlo xikulu lexi loko ku ve mpela xiyenge xa vutshunguri ka nhlaniki mi famba mi dumisa swiyimo swa vanhu i xiyimo xo tika xexo i xiyimo xo tika xexo mi nge le ku xi endleni a ni tivi ni ta vutisa va ndzawulo ya rihanyo ku va ri yini hi mhaka leyi na ku n'wina mi nga na vumbhoni bya ku swihundla swa n'we swa a ni ku na mavabyi yo tala lama ku na leswi va veri yini kambe veri ku na ku veri ku ndla yini ku na ku wela ku na hayi yimani kumbexani tshika ka mavito laman'wana hi ku man'wani ma ta hetelela ma hi vangela swivulavula kambe mavabyi yana ma swivulavula loko wo ya xibedhlele a tliliniki liya loko i huma va ta va ta ku mi va voni ni khala i ntiyiso sweswo a ni tshembi kumbe sesi wa mihova zonda kambe a ni tshembi loko ri ku swi tani va ka hina loyi a nga na vumbhoni a swi mangariwi swi leswi lava khumbekaka ku va heleriwa hi mintirho lava nga na vumbhoni a va mangali swi leswi lava khumbekaka va helela hi mintirho a hi tweni loko ri na n'wana hi le ka Munghana Lonene FM hi mamukeleli bote aye mezingani hi pfukeli bote wa mina minjhani n'wina na khensa bote ni la ku khumbanyana ya infrastructure bothete ku na tindhawu tin'wana timbirhi tinharhu loko kha hi famba ni va kha ni ti languta ku ri a ku le ku cinceni ka nchumu ku na ndhawu liya ya laha Rivoni lava va matihlo va xikolo lexi xa matihlo la Rivoni va nga ze va strike ku ndhawu liya a yi le ku heleni a swi tikombi ku tshukunya ka nchumu bothete ende MEC wa infrastructure a ni tshama ni twa ni minkama yo tala loko va ku va lava ku improve tindhawu na hetisa tindhawu leti ti nga sala ti nga hetisiwangiki ndhawu ya Rivoni nga ku se swi koka malembe mo ringana 4 ku ya ka 5 yi ri ku akiweni mara a yi le ku heleni kambe loko mi ku a va ti khale yi ndhawu liya yi nga ri ku heleni a va ti yimiseli ku hetisa mi fika njhani ka xiboho xexo loko mo languta
ti-project to tala leti nga fayitini hi nga ze hi ya hi vuya tribalism loko mo languta ti-project to tala ti fambela ku hala ku nga na side ra Vatsonga ti teka nkarhi ku hela. se mi vona onge swi nga va swi vanga yini? Hi ku lava nga na matimba le sayitini ro karhi va nga vulavuli ku ririmi leri ra Vatsonga a va swi lavi ku vona ndhawu ya sayiti ra Vatsonga yi hluvukile. Hi mhaka ku a ri voni ku le ku akiweni xikolo xi nga heli hi swo mbula swona. Mara loko a xi ri ndhawu yin'wana Bootpet ni vulavula sweswo a xi ta xi ri ku tirheni a ku ta ku tholiwa vanhu va ri ku tirheni xi helini. Kambe a swo komba ku n'wina mi va ku mi ri kwalaya a mi vileli? A vilela Bootpet swi tala swi le ku endliweni mara a ku na lexi nge le ku tshukunyekeni hi ku sayiti ra department and then ku hava ku lexi n'wina hambi mo endla mara department yona hi yoxe yi nga ri ku endleni ka nchumu. ku fana na loko mi ndlayini ivi department yi nga ndli nchumu? Loko mo ze mi tsaleriwa mapapila ze swi hundza more than 3 wa malembe swi vula yini sweswo Bootpet? Kambe a va ri ku hlamuleni va kha va nyika swivangelo swa ku hlwela loko? A ku na loko a ku ri na swivangelo Bootpet a faneke va ta vanhwini ku ri hi na xivangelo xa leswi na leswi na leswi budget a vi le ku tikumeni mara a ku le ku endleni ka nchumu a ku le ku tshukunyekeni ka nchumu Bootpet. A ni swi mi ri ti-budget va le ku tikumeni mi vula yini? Lembe na lembe budget ya infrastructure va le ku nyikiweni ku ri lomu ku nga hetisiwangiku muako a yi hetisiwi lomu va lava ku sungula structure swintshwa a swi sunguliwi hi ku ya hi leswi swi nga xaxamerisiwa xiswona. na metwe se loko a mo hi kumele MEC wa infrastructure va mi kumela vona mi hi byela ku ri i khale xikolo lexi xi nga ri ku heleni vana lava dyondzelaka kona a ko yo basa hi ndlela liya loko mo ya siku rin'wana mi nghena laha mi ta swi vona ku ri matirhelo malaya a ma tsakisi ende a mi sunguli ku ta n'wina ma tsundzuka a mi sunguli ku ta moyeni mi vulavula hi xona xikolo lexi? A ni sunguli ni twisisa xiyimo xa vana lava va dyondzaka lahaya hi Bootpet. Mina n'wana lahaya n'wina a hi sunguleni kwalano? A ni na n'wana no hundza hi kona ni twisisa ene mi vilerisa hi ku vona mbangu lowu vana lava nge le ku dyondzeni lava va dyondzaka vo ni twisisa vutswari loko a hi tirhisa rito ra vutswari na vumunhu leswi vana lava va dyondzelaka ndhawu liya na leswi xiyimo xi nga xiswona a hi ta swi twisisa ku ri munhu a hi faneke hi hatlisisa muakulo wa ku ri vuhlayiseki na byona byi va bya xiyimo xe le henhla. Na metweni hi mani ta sungula hi va vutisa va Mike hi twa ku va sungula kwihi khensile tlhelo rero mi nga ta na rona Mike Marenga ku ndleka yini ri voni ku ndleka loko na ha ri ka Mike Marenga ma va tsundzuka ku tshame hi vulavula hi ri ka n'wa a hi ri ka n'wa Mitwa ne ya vulavula na van'wani vana vatswari va xikolo xin'wana xa le Johannesburg na ku kuma hungu ra ku a va le ku dyondzeni Xitsonga kambe va nyikiwa papila ra Xitsonga ku va va tsala ivi va feyile he vana kwandle ko yini mndyangu lowu dyondzo ene loko a ni lo swi kuma ni nga se ya ka nkomo a ni ta va ni va vutisile MEC kambe hi mani hi sungula hi hundza hi laha. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America va kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini laha Prof? Ku endleka lexi vugevenga byakwe u hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yo wa Iran ya swi kota ku hoxa makhara. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Khensile Rhulani Mzama na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yaleyo ta matwa mahungu hi xitalo hina se hi kandziya laha a hi sukeli mhaka nje Hi ku tisela vativi na vinyi va yona.
la ku amukela tatana Jabu Baloyi. Tatana Jabu Baloyi va amukela la hi bulanyana kantsongo na vona hi matitwele ya vo tani hi commission hi timhaka leti ti ngele ku endlekeni hala Dobsonville hala ku kahle va ri yini vo ngopfu loko va languta ku xiyimo hi lexi n'wana wa 13 wa malembe i pfinyiwini ntungu lowu wu nga koteki ku va wu hela Afrika-Dzonga kumbexani ho tsandeka kumbe u ka nga lava ku hirisa ke a hi tweni ku commission yi ri yini loko xiyimo xi tetani Bojabu Nhlekani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Botpet, Nhlekani ka vayingiseri va Munghana Lonene. A hi sunguleni kwalani ka ku n'wina tanihi commission mi titwa njhani loko ha ri na mixaka walowu wa madzolonga ehenhleni ka vana laha ya hetela ku ya kandziyisiwa ya hangalasiwa tiko leri hinkwaro? Botpet, hi twe timbilu ku vava loko nhlangano wo karhi wo hi contacta during the day tolo nampundzu hi kume nampundzu ivi hi vulavula na mfundhisi lonkulu wa le Dobsonville loyi hi n'wi tivaka hi tirhisanaka na vona swinene as a commission va launcha case na hina swi vava ku tlula mpimo Botpet loko because nsati wa munhu loyi a nga muhehliwa i endle leswi swi nga the right thing ku va a recordini mara ku pfo vanhu ku va circulate because normally vanhu va kaneta ku hi mina swi teka nkarhi wo leha ti-DNA test mara yena a endla leswi swi nga ta pfuna because a karhele na yena hi maendlelo lawa na mahanyelo lama ya munhu loyi a nga muhehliwa so ku vanhu hi circulate Botpet leswi swi onhelaka according to POPIA Act loko no circulate information ni rhumela n'wina Botpet leyi ka yi nga ri ya kahle ni guilty the same offense na mina and na Children's Act a yi pfumeli ku ya swilo swo fana na sweswo so swa vava leswi nga humelela swi nga endliwa Dobsonville n'wana loyi wa 12 wa malembe Botpet already n'wana loyiwani hi tirhisana na social development na van'wanyana tihuvo ku meka sure leswaku n'wana loyi kuma vuhlayiseki mara lexi nga khola ku xona i ku kombela na vayingiseri va Munghana Lonene lava timbilu ta kahle ku the moment n'wana va rhumela that clip liyan a va delete speed kumbe va byela ku n'wina ku lava ta ku fonela ku na ta ku rhumela i ku nga ni rhumeli at all because lava nga yi vona va ri ya vava and then na vona lava va nga byela hi byele hi vanhu va vafundhisi straight hina va ku ya vava ni ku mi nga yi rhumeli at all ka mina so leswi swi nga kona Botpet i ku justice a yi fanele yi va kona hi xihatla xikulukumba because vumbhoni byi kona so mi ta kuma system ya hina yi teka nkarhi lowo leha ku famba leni ku endliwa ti-DNA test kambe mara video yi kona leyi kombetaka leyi nga ta va vumbhoni leyi nga ta va yi nga na mana na mfundhisi leyi a nga yi humesaka kambe a ni xiphiqo xi ri ti-video swa endleka ti siringiwa lera ku ti-editiwa leswi ti lunghisiwa leswiya lera ku mi kuma ku leswi video yi komba ku swona a hi leswi kahle swi nga endleka swi swa humelela Botpet mara ti-technicalities ta nawu ta ku va ku ku na rito va ri tirhisaka court va ku it's not admissible a court a swi na vumbhoni lebyi nga ta amukeriwaka mara leswi based on leswi hi nga swi twisisa swona leswi vumbhoni i leswi ntikelo swinene Botpet because i munhu loyi va nga tlhela va n'wi jekajekisaku loyi vutivi bya yena byo edita nga ku a swi kona no kona ngopfu mara ku va a tele mihleketo ya recorder so other than that Botpet va nga tsutsuma xipidi va yi prioritize va ka NPA na justice va endla DNA test because DNA test ya muhehliwa yi nga kumeka ehenhla ka kumbe swimbalo kumbe leswi swi endla ehenhla ka n'wana loyiwa so it's not necessary that mara i ku xi yisa mahlweni ku can we move his speed kuma DNA test ku muhehliwa loko ku ri ku yena a nga endla swilo leswiwani hi nga languti na video a kota ku ya pfaleriwa nkarhi lowo leha se swi vula ku swiendlo swa muxaka lowu na leswi nge le ku humeleleni swi yi veka ka xiyimo xa njhani tanihi tiko khalanga loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshalatshala lama nge le ku ringetiweni ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu madzolonga lama Botpet a ku fanele ku a langutiwa nawu mi raise issue ya kahle ngopfu ya ku endliwa matshalatshala ya vulavula ka Munghana Lonene ya vulavula ka ti-radio station hinkwana na tithelevhixini ya endla swilo vupfhumba byo karhi mara leswi salaka mi kuma ku technicality mi nga rivali ku na vona tiloyara ta vahehliwa va lava ku humesa vahehliwa wa vona a court va tirhisa ti-technicalities a ku pfariwa nawu loophole ya hina leyi nga kona ku
loko swi te tani xana swilo leswi amukeleka a va ku video ya amukeleka as long yi nga temperiwangi na yona ku na vona mbhoni because swi endla na vanhu va tsan'wa botpet ku namuntlha ni ta ya na lumbeta bodjavu ni va hehla ni ku bodjavu ni endle something like this mara the bottom line has stuck bodjavu because it's status xa vona atikweni kumbe xana mali kumbe i yini va ta huma. Secondly mi languta ku leswi vana lava swi humelelaka botpet because leswiwani a yi n'wana wa le Dobsonville swi tele ngopfu vafundhisi va nga swi endleni ku na tikhesi to tala ti nga kota Free State, Limpopo, Thohoyandou ne le Polokwane ne le kwinikwini swi le ku humeleleni hi tinhlayo ta le henhla mara mapfhumba ya kona yi le ku endliweni na tikereke the moment ku va na swilo leswiwani a va fanele va make sure ku mfundhiselo va n'wi yimisa ntirhweni va ku yimela tlhelo loko swi humelela kwinikwini botpet a mi ta vona ku ta va na ku cinca. The problem mi ta vona na Omothoso i defendi vanhu vangani ko tala va xisati lava ka va swi tiva leswaku na vamanana va ka va swi tiva ku leswi leswi humelerini yes wa pfumela kun'wanyana mara vanhu va ka hina nkarhi wun'wanyana a ni swi tivi ku psychologically loko hi nga la ku twisisa ku mpfingu lowu wu ngopfu until swi humelela ka tifamily ta hina. Kwalano ka ku ho ka hi nga twisisi ku nga va ku ri yini ho twa i nga ri vutomi bya kona hi loko ku ri na madzolonga nako loko kha hi hetisela budjavo hi mhaka ya ku swi le ku endlekeni swi veka xiyimo xa tiko ka njhani ngopfungopfu ka pfhumba ra n'we ra ku vona leswaku ku va na ndzingano ka rimbewu loko ku ve ka ha ri na rimbewu rin'wana ri vonaka ku nge ti ri le ku kandziyeriweni hi tindlela hinkwato nako lomu a ti fanele ti tshembeka kona a tikerekeni na hinkwaswo sweswo leswiya swi yi veka ka xiyimo xo tika ngopfu botpet vanhu va ta va byela ku ya mi twa baloyi na makhomixini mi le ku vulavuleni ya mi twa mara leswi swi humelelaku n'wina mi nga mi endla ntirho wa n'wina mara ka tiko swi yi veka ka ndlela yin'wana yo biha botpet ku a swi pfuni nchumu that's why mi kuma ku a Mpumalanga vanhu va le ku withdraw ka ti-case because a va ha na ku tshemba ka nawu yes hi tate vulavula na vona va ku yes ya mi twa mirhi ya vula ti-case ya pfula ti-case ya endla yini mara loko system tiko na rona na vaakatiko minkarhi yo tala a va tali ku va united loko na something ko va swifundza swo karhi va KwaZulu-Natal na va Eastern Cape masiku lawa va swi vonaku swilo leswi le ku tikiseleni swinene hi laha va yimaka swin'we va ku nyandza yeye a ni ta ka okay se Mathoso van'wana va swi vonini mara swi ya veka tiko ka xiyimo xo chavisa emisaveni hinkwayo because hi tiveka hi ri rape capital ya misava hi tiveka swilo swa gender based violence swi le mahlweni so the problem part hi loko ho va nyandza yin'we loko ri swilo swo fana leswi humelela na loko commission yi ya hi va pfuna va ri kona va system va kona hi le ku va kona hi le ku comment call hi le ku va pfuneni vanhu hi tindlela to hambana hi ti-commission tin'wana ti kona hi le ku va pfuneni. Problem part i ku botpet the moment mina ni defenda n'wana wa mina ni ku a yena n'wana wa mina a nga endla swilo leswiwani a ni jikajiki na yena the moment vatswari va ku let nawu wu teka ndhawu ya wona mi ta vona ku ta ku cinca. na mitweni keseli swinene budjavo hlayisekani ku tiya ku engeta kesa hina inkomo i va commission ya ndzingano wa rimbewu va tisa ku tlhelo rin'wana a hi vuleni va ka hina a hi vulavuleni xiyimo lexi hi nga langutana na xona xiyimo xo tika swinene hi huma njhani ka xiyimo lexi n'wana wa 13 wa malembe i n'wana wa 2013 loko xa ni tshika swa ku 2013 kambe n'wana wa 13 wa malembe mi va mi khamila ku fikelela yini ku kuma n'wana a phaseki ka swilo swa muxaka lowu hi fika njhani vakayini a hi buleni vakayini vafundhisi loko mi kha mi twa mavito ya n'wina kha kokiwa ya kutani a swi tiva ku na vafundhisi lava tirhaka ku hi teka vafundhisi vo tshembeka vafundhisi lava hi nga vulaka hi nga ti pfinyingi ku ri hi mpela hi voho valandza va Xikwembu nandza wa hosi va koho vafundhisi valava ha va tiva hi nge va vuli hi mavito kambe ha va tiva se xivutiso ku ta va ku loko xiyimo xi te tani n'wina tani hi vafundhisi mi kha mi twa vanhu va kha va vulavula hi ndlela leyi mi titwa njhani hi ku i xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona vatswari mi ri yini loko xiyimo xi te tani kahlekahle hi swihi leswi a swi fanele swi cinciwa loko ku ri ku swa cinciwa aka nawu ku ololoxa xiphiqo lexi mina ni kumbexani ni nga se taka ku mina ni a hi sungule ni twa n'wina ku n'we mi ri yini 0860 002 543
se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. aya mkeleni mingiselelo nhlekani lo sirili mi nga si karhala na swi tiva tinhlokomhaka letiwani ti mi heta matimba mo hi hlamula mi nga na swi twa na swi tiva ku leswi a hi swa n'wina leswi mhaka leyiwani mina lexi ni nga xi vulaku hi lexi sivara wa mina hina vatswari la na hina na loko za ku ya pfinyiwa n'wana loyiwani hi fika hi tshemba ngopfu vafundhisi lava ku tlula mpimo a hi vafundhisi hinkwavo hi vuhlaka ka xitatimende lava nga ka mimoya leyi ko va na lava nga na mimoya ya ku kota ku ndla yini ku wonga va ta vuyeriwa hi ku chava ku tirha ivi la kaya mi n'wi tshemba swinene mfundhisi luya mo mi ni vula leswi ni nga hlangana na swona ni nga swi tirha na leswi ni nga ta swi vula ni nga chavi ku swi yimela mundzuku ni te na tirha sasela mani hi mhaka ya nhlokomhaka leyi mi vulavulaka hi yona ku va na mfundhisi wun'wana a nga hlongoriwa muganga wa ka vona hi sweswo tani swa swihlangihlanga leswiwani hi ku loko xiyimo xi fika laha swi tika ngopfu sivara wa mina ivi va ta laha community service center ya saselamani ni ka na ha tirha kwalaya va ta vilela vavanuna lava mindyangu va ku na mfundhisi laha kumekaka a tshamaka laha muganga wa ka ximixoni i ndla leswi na leswi hi ta dlaya tanihi muyimeri wa nawu ni ku a ni la tingati la muganga wa mina ni ya byela ndhuna loko ni vona vanhu ve ri wala va nghena laha se vanhu va leva va karhele hi munhu loyi a nga hlongoriwa muganga wun'wana wa ka nkavele a nga tala ka n'wina mina ni ku hi ndla mhaka yin'wana ya xihatla hi makhongelelo lama hi ku makhongelelo lama na n'wina tosi mi fanele mi nghena mi languta mhaka leyi loko mo ka mi nga yi languti mina ni mi byerile ni tsalatsarile le tibukwini hayi ndhuna ximixoni va ve na matimba va ni vitana hi sonto ku ni ta va mbhoni loko ku ri ku swilo swa mina swi tiyela va vitana mfundhisi loyi ivi ni fika ni hlamusela kwaleyi va n'wi tshinya mfundhisi loyi ku i nga ha swi endli leswo i khongelela va ka manana na vana va vona mindyangu ya vona yi nga ri kona se ni tlha ni yima ni vulavula kwala ni n'wi tshinya yena wa minomo hi hala ka xiphorisa ni ku he ndoda loko ri ku i vitaniwe hi xikwembu kumbe hi ku ya hi n'wina mi ri mbutaniwe hi xikwembu loko wa ka mhani a ta na vana lava tsanani kwalani va lava ku khongeleriwa vutisa ku mukhalabye va kwihi nga toloveli ku pfunapfuna va ka mhani va ri boxe va swi lava ku pfuniwa hikuva loko va ta kwalaha vanhu vo lo hlupheka va hleketa ku loko va byeriwe van'wani va ku heyi mani i swi kota ngopfu loko se ni suka lahaya ni yisa leyo wa mfundhisi luya ni ya ni ya twa ndhuma ku ve ri i ta ni gonyela ntshava ni ku a gonyela mina loko ni vule ntiyisi ni ponise xichava laha ku fanele ku halake ngati kateko wa kona i ku ya ti hundzela misaveni a ni tiha ntomo ya wena ku tlela hi kurhula xo hetelela ku kwale ka saselamani magayisa va vuya joni ka ngezimani va lava ku ya dlaya mfundhisi hi ku mina a ni ri xitikwa xin'wana na xin'wana a ni ri na vanhu lava ni hlelela nkarhi lowu va lava ku tshembisa ku muprofita loyi se ni na ku ta byela n'wina va vafundhisi ku fana na yeye loyi a cineriwaka namuntlha loko na ni ya fika leyi a va hetile munhu luya se kokwalaya ni fika ku ni tlhela ni hlamusela yena loyi muprofita lowu wa le ka ngezimani ke maranga le ka ngezimani vavanuna va ka ngezimani a va na kota tekana va wu veka mavokweni ya vona se ni byela vavanuna lava ni ku na n'wina mi byela va ka mhani lava n'wina lava loko va ya ka leswo tshungula mi famba swin'we hi ku vonani ku na ku ndlana na misele ene laya ka leyi wa ka ximixoni luya ni vulaka ye i ndlenisele n'wana ntsanana sweswi hi vulavulaka swona luya futhi a ri na 15 years n'wana wa 15 years a nga na vutihlamuleri se mina a ni ta hetelela hi ku vula leswi hi ku kun'wanyana loko ni vulavula leswi ni ku vutisa profita ni ku hikokwalaho ka yini ku ta va ka mhani ntsena la i nga va byeli ku tanana vavanuna wa vona a ku wun'wanyana wa wanuna i tili kwala a sala movheni loko a sala movheni ku nghena lowa ka manana ni ku wa i nga n'wi landlangi le movheni wa wanuna ku ta twa timhaka ta wehe ku nhloko ya muti hi wehe wanuna ndi wehe n'wana loko hava mhani va ta swi twa hinkwaswo mina kereke ya mina a yi pfumeli ku nghena swilo sweswo byeletela mhani kwalaya vavanuna hi nga tshikeli tidyamuhana se mi a ni ta vula hi ku hetelela hi nga tshikeli tidyamuhana vafundhisi n'wina va ka CRL leswi vulavulaka hi Jabulani Baloyi kwalano tikereke sweswi a mi vule leswo a ti regulatiwi ti kambisisiwa loko ti nga kambisisiwi tikereke n'wana wa ta vamba swi tenda ni ku pfinyapfinyiwa vanhu va hina inkomu swi va 100
0860002543 12 timineta iseba awara ya 13 n'wemerini nhlekani enhlekani bukutati na vayingiseri va Munghana Lonene FM inkomba emuchaveni nghena ro sungula ni kombela ku ni tisa mavonelo bukutati no I can't sustain amukela papa inkomba ni kombela ku langutisa leya n'wana wa 13 years a nga hlangana na nkingha leyi nga humelela yeah okay mhaka leyi nga kona bukutati ku ya hi vonelo ra mina i milawu ya hina leyi nga ku tshikeleleni a hi ku milawu a yi kona yi kona mara kambe yi le ku hi tshikileleni hi mayelana na ku sweswiwa hi vulavula hi ku vanhu hi na ti-right so na loko munhu a endle xo biha a khomiwile i tala a hava na ti-right xikombiso xa kahle i ku a hi nge munhu sweswi mina ni ri na vana vambirhi kumbe vanharhu ivi munhu a ni tekela vutomi na loko a khomiwile wa ha ya mahlweni a karhi a dya ene milawu ya hina yi pfumela ku wa ha ri na timfanelo ta ku hanya a karhi a teke vutomi bya loyi a nga ta hlayisa vana lava ene mfumo wu hi feyila hi ku a hi swi koti ku wu nga tshika wu tlhe wu va na action ya ku tekela vana lava enhlokweni ku ya mahlweni so kwalaha hi laha hi kandziyele ka kona ku fana na loko sweswi ku pfinyiwe n'wana ku na swo karhi leswi mfumo a wu faneke ku swi endlisa swo hi ku ya hi mavonelo lama ni nga na woho ene mara swi nge endliwi ku ta langutiwa ku nga kandziyeriwi timfanelo ta mupfinyi leswi swi nga wrong loko hi fika ka mayelana na timfanelo ta lava va nga kandziyeriwi so a ni swi tivi loko ni hindze kahle xa vumbirhi vukreste kumbe vufundhisi bya laha Afrika-Dzonga loko a dzo va na forum ya vurhangeri leyi nga kotaku ku loko ku endleke xo karhi ku va voho va yimaku va yimela swi swa fana sweswo xikombiso a hi nge ni ku mina ni mfundhisi ivi ni va na tindlela to kama n'wani ku vanhu va ta kota ku ni followa ni endla singita ro karhi leri hi swi vonaku a ri pfumelelekangi ri vavisana timfanelo ta ku fana ku dyisa vanhu byanyi no kombisa i kuma ku loko swa byanyi ku hava forum leyi yimaku hi yoxe yi nge la hi la ta dilana na vafundhisi a va ti tshamisana hansi hi vonisana ivi ku va na xintshunxo ku fika makume ku swin'wana swa swilo leswi swi ya ku swi karhi swi dzika ku swi fikwa swi endleka ku ya mahlweni xa ku hetelela buteti ti-rights ta hina leti ta ni vulavula hi tona ti kona na le ka mayelana na mambalelo loko mo cheka mambalelo lama hina vatswari hi fika ku vana va mbarisa xiswona a swi amukelekangi ngopfungopfu va xisati ku na seni marito ya ku ya hi ku yimani se marito ya ku ya hi ku yimani ya hlupha hi nawu kambe ni mi twile boti wa meni khenseni loko mi ze mi nghena ka timhaka to mbala va ka hina ni loko mi ze mi nghena ka timhaka to mbala se mi onha swilo hinkwaswo leswi mi va ku mi teka swona ku mbala i swimbalo vanhu va timbalela vanhu va tlhela va nga timbaleli se a swi vuli ku hi mhaka ku munhu a nga mbalanga se munhu fana va mbyana na n'wina mani a mi swi koti ku mbala kahle sweswi ve nge mi mbarisa swona hambi hi swi silabasi ya ku mbarisiwa ku yini hi hi tangile kwala na ncindani ka hi vitana vayingiseri van'wana va ya byela ku meni kahle loko ni mbale xixotani xa mina van'wana va ku meni kahle loko ni mbale maswo ku hava n'wina mi nga dyondza swa ti-maths na ti-science mi ta swi tiva ku hava leswi ve nge fomula ya mambalelo hayi un'wana loyi ni hlekani Botsat papa Mpfukile hi na valava hi ngo vona Botsat misava yi yime hi nhloko Botsat loko se swi ta ka timhaka ta vafundhisi lava va nge le ku hi yeyiseni ka tiko ra hina kumbe ka misava leyi hi hanyaka ka yona ni vulisa hi swilo leswi Botsat vana va hina sweswiwani la hi tshama kona mina n'wanyani muaki wa la Dobsonville hi ku vhaka hikwalaho ka ku ma swi tiva ku ni huma kwihi but leswi nga humelela hi weekend Botsat swi nyumise na hina vavhaki va tiko lera Joni leswi nga humelela hi weekend Botsat papa luya u hi yeyisile and a tlha a yeyisa na tikereke to tala ngopfu leti nga kona around Dobsonville mhaka ku swilo leswi a nga swi endla Botsat a swi amukeriwa hi vumunhu kahle loko ri ku i nkarhi luwa wa khale a fana a khandziwa hi maribye a lovela kwalaho a swi nga kambe mastiva a ni ku khale mbularini hi ku hambi hi nkarhi wa Yesu swo khandla hi maribye a swi pfumeleriwanga mitsundzuki loko Yesu a ku loyi a twa konge tibasile a n'wi a vi yena a khandzaka ro sungula a nga khandliwangi mani luya
se khale mi vula mara majohele ya munhu loyi botet a swi ta fika ku ri a khandziwa hi marila loko Yesu ku mpela u kona a ta yimisa vanhu mara hayi vanhu leswi a va kwatisi swona a fane va tsuli na marito lama Yesu lama a nga wa vula ku loyi a nga ri ku na yijo a yimisi voko kumbe a sungule a hoxa rito ku nga ri ku kumbexani o hemberiwa mfundhisi loyi hi mhaka ya ku a ri na ku tsakela ku ila ku va mukhanselari Botpete a nga hemberiwi xikulukumba lexi nga endla ku ri mihisa loyi a khomiwa hi community na hisati wa yena hi lexi i ku kulukumba loyi ya Botpete u sungule ku lavisa vamakhelwani n'wana kati wa swi tiva ku n'wana u le kwihi n'wana u kumeka a back room la a nga na office ya yena la a tirhaka swilo swa yena swa accountant andaka room loko se va n'wi langutisa xirhangisi se xi le kwini xi le ndzeni ka buruku ya yena loko se va n'wi secha swi tikomba kahle ku munhu loyiwani hi yena loyi a nga endla swilo leswi ende va voni n'wana loyi a famba na nkulukumba loyi a teka swilo swintsongo swa tiwayeni a nyika n'wana loyi ku a rhanga a pyopyiwa ku sungula ku a ta kota ku endla swilo leswi a nge le ku swi endleni hi leswaku a ri planini nkulukumba loyi na loko ni vona ti-video leti na ti-WhatsApp group leti hi nga na tona swi tlhe swi tikomba kahle u kwala ndzeni ka room ya yena a ku ni nyiki foni ya mina loko a kha a tekiwa hi nsati wa yena ma swi vona lero ku mbhoni yo sungula i nsati wa yena i nsati wa yena hi ku hi yena a nga ti noma ni n'wi vonini papa loyi a famba na swin'hwanyatani lexi le ndzhaku ka yindlu leyi hi ku loko hi kha hi lavalava so munhu loyiwani ku na swilo leswi a swi nuhaka ma swi vona bravisto nkesini a hi yimini kwala ni vula ku ni chava ku a ni swi tivi ku hundza kwalano va ya ku yini ni va tive ku na swin'wana swi nuhaka se kusuka kwalano ku endleka va ya ku vula ku yini a hi tekeni loyi hi nga seka mahungu ya misava ni hlekani hayi buti wa mina mina ni la ku khomele ya vubiha ka ku pfinyiwa ka vana la ya kahle ni ka xiglobo lexi xitsongo hi ndlela leyi ntwisi wa ku vava a nga vuyeriwi hi nchumu ku nga va kun'wana na kun'wana kumbe yani munhu yi yiveriwe tihomu loko mfumo government politician va n'wi khoma a ya jele munhu loyi nga yiveriwa tihomu a nga vuyeli nchumu munhu loyi nga ripiwa a nga vuyeli nchumu and then ku thoveka ka mbilu yakwe a ku kona se a na ku loko a ku munhu a khomiwile a tirhela loyi a nga n'wi khomisa a riha ivi a ya jele swi nga heleli kwalaho ka ku riha na loko vatswari va ku va vitana vanhu va ta a riha mara a ya jele saka a ku fanele ku endleka yini kahle kwalaho ka ku loko munhu a dyoheriwile kumbe yi yiveriwe TV luya a tirhele TV liya yi vuya ivi a ya jele makumu Botpete yi va yiveriwe TV va yiveriwe movha swi helela kwalano va ri munhu le jele va n'wi gome 20 years Botpete va vuyela yini ya no xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona hi ku malembe na malembe vanhu vo onheriwa va ku tshoviwa tiyindlu ku hetiwa swo karhi makume vanhu va khomiwile wa huma munhu hi parula komba nga humi mara loko mudyoheriwa a nga kumi nchumu ntiyiso swo mi swi vulaku hi ndlela yeleyo ku vanhu mudyoheri wa yena i twala a ri yehe a salaku a rivaleni a ri yexe loyi a nga dyoha swilo swa yena swi ka swi n'wi fambela
ku kha ku vulavuriwa hi timfanelo ta yena na hinkwaswo swoleswo kambe miswetani khenseli a hi kumeni mahungu ya misava na Rhulani Mzamani. Mina ni khalanga Pet Mathebula hi ta vuya yisa mahlweni loko vuyela ni bula na Good Enough Mashego ni twa ku kahle ATM vele ka project ya yini ivi kusuka kwalano hi ta ya mahlweni loko ri ku ma lava ku vulavula na yona mhaka leyi bulaka yona hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani. Rhulani Mzamani hi loyi ya Rhulani. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlikani Botpet enhlikani Khalanga akara yitwa ile Dobsonville. Khalanga ri mfundzi lo bola I ku bola sweswo vumunhu byi humini a munhwini loko ku rikeni mpela swi tiyisisiwa ku hi yena ni ri ayi I lo bola Khalanga ku hava munhu a nga hanya kahle ya miehleketweni ya yena a nga ta languta n'wana a n'wi vona tanihi xibye lexi a nga xi tirhisaku ku xixanisa yalo o fane a bohiwa ntambu Khalanga a bohiwa ntambu kumbe jele ya kona a nga ha vuyi I lo bola Khalanga I lo bola. Enhlikani Botpet xikan'we kokwana Cindani muhumelerisi hayi ma vona vafundhisi lava loko mfundhisi a kumeka andle sweswo va kumeka ku I ntiyiso loko ndi wa vulavisisi o pfaleriwa a gweviwa swi vonakala na kereke ya yena yi khanseriwa tekeriwa certificate swi handuleriwa Botpet na vona va manana lava va mhani wa hina kumbe vasisi wa hina va tshembe vafundhisi ku tlula vavanuna va vona kumbe na vavana va vona leswo munhu mi kuma ku ri wa ngungumela a ku I ya ku khongeleriweni kumbe a ngungumela a ya ka xiprofeta xo karhi ku ya ku pfuniweni a ri yexe I va karhi a fikelela yini Botpet I ri vukatini swin'wana a va hunguti swi endlaku ku ri vafundhisi lava va teka advantage ya ku va ti endlela ka vona Botpet inkomu I xikalavito. Namlosa Botpet aka Afrika wa vulavula na Hosi Khosa ya Botpet ma vona mhaka ya vafundhisi ya masiku lama yi tika ngopfu mara leswi swi endlaka ku yi fane yi tika ngopfu hi hina vanhu hi endlaka ku yi tika because vafundhisi hambo endla swilo swo biha vazalwana va va yimelela tikerekeni va tlhela va swi kota ku defenda mfundhisi mara a endle swidyoho ni nga mi nyika xikombiso xin'wana xa Omothosi u rhipini mara va n'wi yimelela timembara ta yena ta kereke ku ve na Alf Lukau luya a Kramaville luya a ri na kereke I hembini a ku I pfuxe munhu a ku feni mara swilo leswi hinkwenu hi swi tivaka ku a swi koteki mara yehe a ku I pfuxe munhu a ku feni mara vazalwana va yena kwala va tlhela va tshemba ku leswi a swi vulavulaka I ntiyiso a ku ri na un'wanyana wa le Malawi a endla na swa timali swa ku vanhu loko I la ku veka investa mali ka yena I famba na timali ta vanhu mara still va ha n'wi tshemba. Enhlekani Botpet na muhumelerisi a hi dlayeni mhaka ya ku ri South Africa yi le henhla ngopfu hi GBV ku na swilo swin'wana hi nga ta tshama ku hi kha hi report-a vhela mi kuma ku a hi swona ngopfu I ntiyiso sweswo ku ri GBV yi le henhla South Africa mara matiko man'wana wona ma le henhla ngopfu swo ka swi nga rekhodiwi a swi yisiwi helo swilo swa kona ni na ku report-a a swi reportiwa ku van'wana se va kha a koka n'wanuna hi ndlela yin'wana ya ku chavisa ngopfu a swi reportiwi matikweni yan'wana South Africa ya swi report-a swilo sweswo misava hinkwayo yi swi tiva ku na case ya so mi kuma swi le ka social media ku tlhela ku pfuriwa na case hi sweswi vhela mi nga ta kuma ku case ya kona wo ka hi nga swi tivi ku to helela hi ku helela kwihi mara South Africa yi better ngopfu hi timhaka ta ku ri ya report-a each and every case inkomo. I sungula njhani mi yingiserilani Cindani kambe mi ni sungurisela futhi I sungurise ku yini. Enhlekani Botpet na muhumelerisi a hi dlayeni mhaka ya ku ri South Africa yi le henhla ngopfu hi GBV ku na swilo swin'wana hi nga ta tshama ku hi kha hi report-a vhela mi kuma ku a hi swona ngopfu I ntiyiso sweswo ku ri GBV yi le henhla South Africa mara matiko man'wana wona ma le henhla ngopfu swo ka swi nga yimiseni kona njhekanjhekisani lowu mi ta ku hi wona mingiselo wa mina hi wona a wu zi wu va wona walowo a hi na mhaka ku matiko man'wana swi tele kumbe a swi talangi laha swi le henhla ngopfu
a swi na mhaka ku kun'wana vo ka va nga report kumbe vonda yini swi le henhla ngopfu hileswaku hi leswi va nge ri hi ntumbuluko wa ko va ku pfinyiwa ka n'wana wun'we ku dlawa ka n'wana wun'we ku ndliwa madzolonga ka n'wana wun'we i wun'we swi tele va vula sweswo a swi na mhaka swi tele ngopfu a hi vuleni na sweswi swi tele ngopfu ha swi tiva ku loko zi hi tirhisa ngopfu hi fananisa na swin'wana ina kambe hina ho tiyisisa ku swilo leswi swi le ku endlekeni swi tele ngopfu hayi kona hi nge pfuki swi hi nga pfuki hi sungule ku mara mi nga vileli hi ku na hala ha vilela a hi fanele hi pakanyana mhaka leyi hi sungula hi twa ku kahle ATM yona ve le ka project yihi hi sungula hi ta pfa hi pake kwalano hi sungula hi twa ku va ATM kahle vo ve le ka project yihi na ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hela nga kona mingisero mngana lona FM kesiri swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note mavonelo ya n'wina ho kanetaku kambe mavonelo ya n'wina wa mhaka kona a hi yeneni ka good enough mashekh muhleri wa tipolotiki lava ku hi bulanyana ka ntsongo hi ATM kahle ku endleka yini loko hi kha hi languta ATM yi tikomba yi kha yi teka mani yi tikomba yi jahile ku loko ku ri ku swa koteka yini President Ramaphosa va fanele va nga ha ri president tolo kahle ku endleka yini I am getting good enough Rapet minjani i pfukile minjani ana mi pfukile khetseli swinene good enough loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu kahle ATM mi ta hi byela ku ATM yi tumbuluke njhani kambe hi nga siya kwalano sweswi yi ri ku fanele ku va na ntshamo a parliament wa ku pfumala ntshembo ehenhleni ka president ivi va ta hetelela va susiwa a xitulwini kahle hikokwalaho ka yini va tikomba va kha va hi tekela ku endla tani ATM Rapet ku sungula ni rungula vayingiseri va Africa Bulabula ATM i bandla ra tatana Zungula ri sungule hi nkarhi leyi ku va na ku ku va na timhaka ka ANC ku hume vanhu va ku tala nkarhi loko Makhashule na ya ata tlhongoriwa ka ANC ya sungula vandla ra yena so ku ve na vanhu va ku fana na Vuzungula ku ri na vo va sungule mavandla ya vo va tirhisana na vo before ku va na Umkhonto we Party so ku sunguleni ka ATM i vandla ra ku ri ri na timhaka ta ku tala ngopfu na Cyril Ramaphosa kumbe nga vula ku ri i vandla ra ku ri kahle vanhu lava varhangeri va ro a va ri malunga ANC se vanhu lava lavaka ku vona tatana Ramaphosa a humile vanhu va ku ri va seketela Jacob Zuma ka swilo swa ku tala ngopfu so ku sunguleni ka ATM i vandla ra ku ri leswi yi swi endlaka i ku ta na ti-motion of no confidence ku ri loko vanhu va rivala hi loko katsongonyana tatana Zungula a ku laveka motion of no confidence na loko a tiva kahle ku ri motion leyi yi nge humeleli loko yi famba ka parliament yi nge humeleli i ku ri vanhu vaakatiko va la Afrika-Dzonga loko va twisisa ku ri a ku na munhu la hlawulaka president loko vanhu va nhlawuleni va hlawula mavandla ya tipolitiki yi wona a hlawulaka president so loko munhu a swi kotile ku hlawuriwa le parlamenteni i malungu varhangeri va mavandla ya politiki swi komba ku ri va nge pfumeli munhu la humesiwa hi ti-motion of no confidence so hi leswi twaka sweswi ATM yi humelela ni vona ku ri leswi swi endla hi mhaka ku ri ku na nhlawulo lembe leri hi lava ku ri vito ra yona ku ta tsariwa hi yona ku ri vhiki leri hundzeke a ku na munhu loyi a vulavula hi mhaka ya ATM mara nyamuntlha hi vulavula hi yona ene loko masiku a ta hi ta vulavula hi ATM ku ri na motion of no confidence mara hi tiva kahle ku ri motion of no confidence leyi yi nge humeleli kambe hikokwalaho ka yini mi hatisela ku yi nge humeleli good enough hi ku na va MKP laya ku na va EFF kumbexana a ni tivi kumbexana ku nga na swirho swo ka swi nga tsakangi ku endeni ka ANC sweswo swa ku taniya Rapet loko ku ya hi section 89 ya constitution ya Afrika-Dzonga loko ku ta i mhaka ya ku susa president a ku tirhi i mhaka ya 51% ku ri ku laveka 50+1 ku laveka 2/3 majority kumbe ni nga ku laveka 69% ya ku ri kuma 69% ya vanhu va le parlamenteni ku ri va ta hlawula na wehe i leswi ta swi kotaka ku humesa president Ramaphosa u tirha na mavandla ku fana na vo na vo Democratic Alliance na vo IFP na vo PA leswi ku byelaka leswaku loko ku yiwa ka motion of no confidence
mavandla lawa a nge swi koti ku hlawula a nge hlawuli ku fambisana na ku humisa ka president i ku ri vanhu loko va vulavula ku na motion of no confidence ka Tatana Ramaphosa mara motion of no confidence ku section 89 i motion of no confidence ya ku ri i humisa Ramaphosa executive ya hinkwayo i humisa ti-ministers ta yena leswi vulavaka leswaku loko PAI lava ku supporta motion leyi swi vula ku ri Tatana McKenzie na ye se u ta huma loko DAI ai lava vo Kgwarube na vo Malazi na vo va ta huma so i maka ku ri ai motion of no confidence ya munhu a ri mun'we ntsena i motion of no confidence ya vanhu hinkwavo so mavandla lawa a nge pfumeli ku ri ti-minister ta vo to huma ti humisiwa hi tivhota ku tendziwe i malunga parlamenta a mavandla lawa se loko ri ku swi nge koteki na koho swi olova ku ya hi leswi mi nga swi hlamuserisa swona hikokwalaho ka yini va swi endla kambe mi ta ni hlamula loko ni vuya laha laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi yo mhaka hi ri na muhleri good enough mashikho a kha hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa good enough a va nge humeleli ku ya hi leswi mi nga swi kombisa xiswona kambe va ha swi endla miri va lava ku fikelela yini Brapet sweswi mina we loko yi vulavula hi EFF wu vutisa vanhu ku va tive EFF njhani va ta ku byela i pay back the money hi nkarhi ya ku ri president Jacob Zuma a ri president ya tiko nkarhi wun'wana na wun'wana loko ku na state of the nation EFF a yi endla swa pay back the money vanhu va ku tala ngopfu va tive EFF yi leswi a yi swi endla swa pay back the money na loko EFF a yi tiva kahle ku ri yi nge swi koti ku humisa president Jacob Zuma a va khome maphorisa van'wana va tshoveka mavoko i mhaka ya ku ri va vulavula so leswi ndzi lavaka ku ri va swi endlela ku ti akela vito sweswi make makhuvela a na vandla ra ye ra politiki loko vutisa vanhu ku ri vandla ra ye a ri yini va nge ku byeli ku ri a ku na vandla ra politiki la make makhuvela i mhaka ku ri a ku na nchumu ku ri swi endlile swa ku ri a swi endla vanhu va vulavula hi rona sweswi ATM endlela leswi i mhaka ku ri yi lava ku ti akela tiko ni vulavurile ku ri lembe leri i lembe ra nhlawulo so ATM swilo swi ri yexe leswi nga swi kotaka ku swi endla ku ri vanhu va ta vulavula hi xona leswi i mhaka ku ri va dyondzile ku ri EFF ti akele tiko i mhaka ya ti-motion of confidence na leswi swa pay back the money so na vo va lava ku tirhisa ndlela yoleyo ku ve leswi va vilelaka swona ke a hi ntiyiso loko o hlaya report leyi ya Brapet na 14 wa maphepha la itseleke ka wona loko u fika le ka ku heteleleni kumbe ka ti-recommendation va vulavula ku ri ku na vanhu vambirhi va ku ri va fanele va discipliniwa i vulavula hi General Rode na Constable Rikhotso a ku na la IPT report vulavulaka ku ri President Ramaphosa ku laveka a discipliniwa ku ri nawu loko ri va khotewa ka report leyi u vulavulaka ku ri loko u ri phorisa u tiva ku ri ku na crime yin'wana ku endleka swi le ka wehe ku ri u famba u ta pfula case ka police station kumbe u ta khoma vanhu so report leyi i khoma kahle ku ri i swi kombisa kahle ku ri Tatana Rode General Rode na Rikhotso va tive kahle khale ku ra ku endleka yini va endlaka nchumu na loko report leyi a yi vulavuli nchumu na mhaka ya Dr. Bejani kambe a yi vulavula swin'wanyana kumbe ku Dr. Bejani na ye ku laveka ku endleka yini kumbe munhu a ta vulavula ku ri leswi swi tikomba ku ri president a swi tivi ku ri Bejani yi n'wana vanhu va tirhaka na president Cyril Ramaphosa so loko wo yi hlaya munhu a nga vulavula ku ri ku na white washing hi xilungu ku ri kumbe va vone ku ri Tatana Rode General Rode na Rikhotso va nga swi kota ku ri va va lahlela hansi ka basi mara a ku na laha vulavulaka ku ri Ramaphosa u byele Rode kumbe a byela Rikhotso ku ri fambani mi ya Namibia kumbe Rikhotso famba u ya Cape Town u ta tshama ko vhiki hinkwayo u lavana na vanhu lava i vulavula ku ri Ramaphosa u byele Rode ku ri ku na mali ya ku ri yiviwile le plasini ya yena so loko munhu a ku no ku vulavula ku Ramaphosa a fanele a sutisiwa a removiwa ka position a hlongoriwa ka position ya yena ka ku ri report leyi vulavula report leyi vulavula ngopfu hi leswaku a swi fanele swi endliwa hi maphorisa i Rode a ri ye command ya maphorisa na maphorisa man'wana ku a va fanele va pfule case ku ri case leyi i khome ko le phalaphala ka police station ya kona phalaphala leyi kumekaka kona hayi ku ri va ta famba va ya Namibia va ta lava manu va ta teka Tatana Chauke Bejani Dr. Chauke Bejani va famba na Namibia so munhu a nga vula ku ri
Pejani Chauke i munhu wa ku ri u tirha na Cyril Ramaphosa mara a ku na la report i kombaka ku ri Ramaphosa va vulavula ku ri vanhu lava famba va le leswi swi vonaka la i leswaku ku ri maphorisa vo General Rode va tirhise mali ya maphorisa ku endla swilo swa ku ri a va fanele va nga swi endla ku fana na ku ya Namibia na ku rhumela Captain Constable Rikhotso le Cape Town na tin'wana ta ku va ti endlile swa ku ri a ti nga fambisani kahle na nawu wa Afrika-Dzonga so report leyi loko yi ku laveka ku discipline wa voho ti vona ku ri a swi fanele swi hela kwalaho mara leswi a swi faneleke swi vutisiwa hi vanhu va tale ku ri mali leyi a yi endla yini lesofeni leswo swi vulavula na president mara ku ri report ya IP yi vulavula hi maphorisa na ku ri IP ti tirha na maphorisa so vanhu va ku laveka president a hlongoriwa mhaka IP ta ni voni ku ri ku na ntiyiso kwalaho kuve a ni ri xin'wana lexi va xi vulaka va ATM xikombiso ve ri president hi vo commander in chief Rode nambi a nga mangalangi kumbe yena a nga va ave na mbulavulo na president la va baka ko kuna la eka ya baba president i commander in chief ya army ka nawu wa Afrika-Dzonga ku na lava tseleke ku ri president i commander in chief ya maphorisa General Rode i General Rode wa maphorisa hayi General Rode wa masoja so loko va ku i commander in chief ya masoja mara leswi a nga ri ku operation ya masoja nako ku vulavula ku ri General Rode a fanele a vulavula na Cyril Ramaphosa swi nga endleka ku ri va vulavurile swi nga endleka ku ri ku nghena ka tatana Chauke Dr Chauke swi ti komba ku ri president a tiva mara na report leyi ya vulavula ku ri Ramaphosa iye a byeleke General Rode ku ri ku na mali ya ku ri yiviwile so General Rode leswi a fanele a swi endla and swi tsariwe na ka report ku ri a fanele a suka teka mhaka leyi a ya ka police station ku ta va na case a nga ri yiviwile ku tirha vomani la ku laveka yi va fambi va khoma kumbe va biwa va ta vulavula ntiyiso a fanele a famba a ta pfula case and nako a ni voni ku ri tatana Ramaphosa a fanele a mbutisa ri Rode se mi ta kwini case leyi i ku ri assumption ya yena a ri president ku ri loko ni byela phorisa mehe ku ku endleke mhaka ya so ndi ta ku phorisa ri ta famba ri ta endla case a ku ri ni ta tshama ri vutisa ku ri case yi le kwini and nako mali leyi brapet kambe a ri ya mehe na wehe vele a ta vutisa Rode ku ri kanti case yi le kwini mara i mali leyitsongo ka mina ku fanele na president Ramaphosa so that's why loko a nga ku me a ni vutisanga mehe na wehe ku laveka yi twisa ku ri mehe na wehe a ta yi vutisa ku ri tele ngopfu mara ka Ramaphosa i mali leyitsongo ngopfu kuve la tikweni leri i mali yi ri yoxe yi nga nyamalala la tikweni leri leyi kumbexani loko ku ve mavandla yo fana na va ATM va nga tsakela ku vona ku va byarisiwa vutihlamuleri vanhu va teka responsibility va va accountable ka timali leti nyamalalaka a va fane va yimayima hi yona a ku na mali yin'wana leyi kumbexani ATM na yo a yi ta ku handle ka leyi yi sala ndzhaku yi tele ngopfu i nkarhi leyi tatana Zuma a ri president ya tiko Julius Malema va ku tala va ta tsundzuka u vulavule ku ri ku na 5 billion ya ku ri fambisiwile yi yisiwa le Dubai a ku i fambeni na Jacob Zuma i fambeni i diplomatic break ku na swikhwama swin'wanyana swi tirhisiwa hi vanhu va mfumo ngopfungopfu le ka Department of International Relations sa ku ri loko u lava ku famba na swifake u lava ku famba na swifake Britain loko swifake ka swikhwama sweleswo a va swi cheki ku ri swi na yini ala ka so va vulavula ku ri ku na 5 billion ya ku ri i le Dubai a ni twanga ATM kumbe makhashule kumbe mali va ku laveka yi vutisisiwa mali leyi sweswi vo Gupta va teke mali ya ku tala ngopfu tibillion va le Dubai u nge ti tatana Zungula kumbe vandla ra yere ku laveka vanhu lava humisiwa va tlherisiwa va vuya la Afrika-Dzonga so leswi swa ku komba ku ri ku na ntiyiso ku ri leswi endleke phalaphala ku fana na ku teka mali ya ku tala ngopfu yi veka lesofeni a swi fanelaka swi endleka mara bose va teke leswi va swi endla swa politiki kambe a ku laveka va vulavula ku ri va ka Gupta ku laveka va tala Afrika-Dzonga va ta Afrika-Dzonga va ta na mali va ta le ti-court ku laveka va kwini le nkandla leswaku swa mali ya ku ri tirhisiwe kwa ka nkandla ku ri yi kolotiwe tatana Jacob Zuma sweswi na yo ku laveka a yi hakela kambe a va vulavula tano na sweswi loko va ku mali ya le phalaphala ku laveka vanhu va ku tala va yi languta i ndlela yin'wanyana na vanhu a va ta tshemba mara swa ku ri u ta choose ku ri ku laveka ni vulavula leyi ni nge vulavuli mhaka ku ri vo Brian Molifa va le parlamenteni na ku ri ku na ti-case tin'wanyana ta so i leswi endlaka ku ri mhaka ya ATM
i nga langutiwi ku ri i mhaka ya serious ngopfu na ku ri kahle mhaka ya mali leyi serious ngopfu. se a hi hetiseli mi vona xifaniso xa njhani la good enough ni sale hi minete hi ku sweswiwani va yise xikombelo ka xipikara xa huvo ya endla milawu va lava motion of no confidence na sweswi nga ta fambisa xiswona va EFF va ye a constitutional court va byeriwa ku nga se hela n'hweti leyi ku ta ku hume xiboho mayelana na timhaka ta pharapara mi vona ku xifaniso xa njhani lexi nga ta endleka ka masiku kumbe mavhiki kumbe tin'hweti hi timhaka leti. Brapet phalaphala ndlela yin'wana na yin'wana leyi langutaka hi yoho hayi i serious mara a ku na vu-serious bya ku ri vu nga wisa president ka phalaphala. Nkandla a yi swi kotanga ku wisa president Jacob Zuma. Loko nkandla yi nga swi kotanga ku wisa president Jacob Zuma a ku na ndlela leyi phalaphala yi nga swi kotaka ku wisa munhu a ku fana na Cyril Ramaphosa hi ku ri nkandla ku tirhisiwe mali ya tiko ku tirhisiwe mali ya timiliyoni ta ku tala ta tiko. Jacob Zuma u swi kota ku hume a humisa ANC ya yena la a ku na mali ya tiko ku ri tirhisiwile le phalaphala mali leyi tirhisiweke mali ya maphorisa ku ri tirhise i General Rode na kona ku na recommendation leswi tatana Ramaphosa a nga swi endla sweswi i ku ri a ni tivi ku ri ku recommenda commission maphorisa ku laveka a recommenda ku ri General Rode a discipliniwa a humisiwa ka ku va commander ya protection service ya Ramaphosa constable record na ya discipliniwa i swona leswi swa ku ri ku na recommendation na so mara ni voni ku swin'wanyana swa ku ri ku ta va na politiki mali ta humisiwa ta tlhongoriwa a ni voni ku ri swi ta swi kota ku tirha. Good enough mashekh khensile swinene. Khensameni. Tsakisa luka ku khensameni. Ai vantiwa good enough mashekh famsese zomingisero mina ndanga na ku Africa wa vulavula afu kubila ya 13 hi tata timhaka leti mbirhi ni lava ku hi famba hi tona ai hi nga nghenisi yin'wana ni hi famba hi timhaka leti ta ATM na timhaka leti ta le Dobsonville kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi twa kuma ngemisa ya mbirhi ya ta va yimise ku ni hleka eka Africa wa vulavula ahe minjhani Botpete na muhumelerisi kwalano hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhelaka kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa i ti-one eye man ti lahi ti tihlo rin'we loko u hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambi yini loko hi hindzini kuma ku i vhene palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula Dirito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula ile ka mngana lona FM komandela ngana ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona kusuka studio 2 ile polukwane nhlekani lowu wa xikwembu mingisero mina a khensa swinene loko hi lombenleve a swi na mhaka ku ni yingisela rukweni hambi ni yingisela ra ka phaphazela a khensa ku njhani la ka phaphazela va yimisa voko ku hi mingiseri khalanga na khensa swinene na la tshama hansi la na khensa swinene ku mi yingiserile a tshama hansi a Louis Fontaine kona ka hi la tlhelonyana ke le Groblersdal dal le vuxeni bya le Mabulolo minjhani la Mabulolo Mabulolo khensa loko mi yingiserile a ni mi khensa hi mbilu ya mina hinkwayo na n'wi nga ni yingisela kwala Sejarini kwala a Midrand a khensa swinene loko mi yingisela mungana lona na FM makomandela mara nga rivala ku n'we mi nga ni yingisela la Mbombela la ku njhani Mbombela khensa swinene ku mihlawula xitichi lexi nakona ku i Africa wa vulavula wu va kona msungulweni ku fika ra vuntlhanu ya ntlhanu timinete ku pila awara ya 12 ku fika kwele ka awara ya 2 nhlekani lowu wa xikwembu ni timhaka tete timbirhi leti hi vulavulaka ha to eka nhlekani lowu timhaka leti ya ta ku tele Dobsonville to nyangatsa to hlambisa timbilu na timhaka leti ti ngele kona ka huvo ya endla milawu ti ngele ku susumetiweni hi vandla ra ATM a hi mtweni ni vona mi angula vukini mingiseri n'wana hilo nhleka ayi butsebi njhani hi pfukile minjhani hi pfukile ni ta nghena ka le ya president xo sungula a ni mina muhlawuli the way va nga swi hlawulisa swona IPD a yi nga ta vulavula nchumu hi president a yi na wona matimba yo lavisisa president that's why yona a yi lavisisa maphorisa ku na xihoxo lexi va nga xi endla na that's why ni kuma ku ve nge vulavuli nchumu hi president a va na wona matimba lava va IPD ku va vulavula ku president va involve kambe hikokwalaho ka yini ke hi ku ba ATM beri a hi yimele xiviko lexi
hi xo xi tirhisaku xi ndaku ku se hi vona ku swi na nkoka ku hi ya le ka huvo yo endla milawu lavaya Buddhist va swi veke kahle because loko maphorisa laya ku kumeka ku na swin'wana leswi nga endleka especially loyi a nga murhangeri loyi a tirhaka laha ka president loko a ya Namibia president va vula ku a va nga swi tivi ku i lovile entirhweni i ku a nga tirhi swona leswiya xiviko lexiya whether va nga kumeka va nga ri na nandzu swa vonaka ku a va swi tiva president ku nandzu wu endliwile ene nandzu lowu nga yi boyisaku i mhaka ku hi veke mali liya hi nga yi vulavuli ka SARS swi ta yi nghenisa le matiko va swa kombeta ku ku na ku pfalapfala whether hi nga swi prova a khoto mara sweswo ku munhu luya loko a za a tirha hansi ka n'wina a famba ya Namibia a tirhisa mali ya state mina mi ri kwihi ku a nga tirhi swona i tirha hansi ka n'wina as a president kambe a ni i commander kumbe murhangeri wa protection services a swo vula ku ya tshama ku ri la tlhelo ka vona a swo no a swo vula Buddhist mara leswi loko ku va a nga ri kona a ze a famba murhangeri a nga ri kona i fambe a nga lelangi Buddhist a swi endleki loko mi tala ka munghana lowunene mi nyamalala ntsena hi mhaka ya ku a mi kona mi ta va nkambu loko hayi mi ta va ni nga ri kona sweswi hi mhaka ya 1 2 3 va swi tiva na ku na ka program va fanele va replace hi mali sweswiwani va fanele va kombeteriwa tintiho hi ku hi tirhisa mi swi vitana yini kambe n'we mi nga dyondza va mi swi vitana hi tirhisa common sense ku ha swo boha va swi tiva kwalaho ku hambana ka president Ramaphosa na president Zuma hi leswi tiko ri pfumerile ku haka president Zuma a va ri wrong lava va ku ndana kukulu lowuntshwa a na ha lavi nchumu swo yelana na swilo swa corruption mina ni ta ku mi kombeteli ku tiko ri fanele ri fambisa ku yini so we can refer leswi hi nga vula ku swi wrong ku ve hi tise munhu loyi a tisaka swo antswa a tlha a endla leswiya swa wrong se hi yo problem yi kuma ku swilo swo tala va sungula ku phela lava a hi va hlekete ku a ni ali kambe ni vula ku loko sweswiwani mi ya ku va suseni mi ya va susa hi ku tirhisa yini hi ku tirhisa ku a swi nge endleki leswi swi hi tlhelerisaka le ka common cause ka common sense na mi ya va susa hi common sense ya ku hayi swi nge endleki va swi tivile ku nga ri na lexi xi nge hi va tirhitiva lexi hi tsakisaka Buddhist lexi xi endlaka ku swilo swi tsakisa loko ripoti leyi yi hlaya yi sungula ku hi kombeta ku public protector loko va tengise maphorisa lava vona va nga swi voni ku leswi va nga swi hlamusela because ku na ritsalo leri nga tsariwa hi munhu ya ku leri va vulavula ku hayi mina president loko ni veka mali laya a va swi tiva ku yi kona masofeni and i nawu na ku mali yi tshama masofeni na vo president loko va ha campaigna va tsake va ku i mali ya mina leyi ni nga xavisa swiharhi swa mina leswi tshamaka leyi se va vula ku hi nawu wa president a wu pfumeleli ku endla ntirho wun'wanyana why i tlhela swi vula tano hi laha va nga advise ku ni nga ha vulavuli hi mhaka liya se loko hi tirhisa timhaka ta vona leti va nga ti vulavuli na leswi public protector yi nga vulavula swona na leswi SARS yi nga vula ku na mali leyi a yi tivi ku kumeka i ri na mali yo ringana na liya yi nga ri ya na South Africa hi ku ya hi SARS i nga swi tivi i nani se why mi pfumerile president because mina mi te ku kukuleni ka corruption kambe ni vula ali phela swi sweswo hinkwaswo swi vuriwe khale kambe namuntlha va ATM va ri hayi hina a hi rindzele leswa IP swi va pfuna yini leswiya swi va pfuna ku a hi kha hi vula ku public protector ku na swin'wana na reserve bank leswi va nga swi silela loko lavaya va ze va kuma ku maphorisa va endle wrong and va tirhise mali ya state public protector vanhu lava i va interviewile why i nga swi voni swi ku la ku na something wrong ani ba kaletana vanhu lavambirhi ni twisisa ku lava SARS va ri hayi hina mali a hi ripotiwangi liya a ku hayi lava reserve bank va ku dili liya a yi endlekangi swa pfumeleliwa na ku loko ni ri mulawuzi ni ni kuma ni ri na mali ya huma handle yo ringana na liya a ndzini ya mina na a yi nandzu na
ena loko va hlamula sweswo ku a hi nandzu se hikho hi nga ta vula ku va president a vona na loko swi pfumeleliwa kambe loko Botpet va nga pfumeleliwi ku va na mali andlwini ya vona a va soseni yo ringana liya yi nga ri ya le South Africa why vo va fanele va khomiwa hiko leswi mina ni tivaka swona ku handle ka loko ri ku milawu yi cincini a wu pfumeleriwi ku tikuma khi jikajika na mali yo hindza 25,000 a wu pfumeleriwi hi yo problem leyi kumaka ku yi endla ku yi pfuxa swin'wana loko maza mi kuma nandzu leya because dyoha leswiya leswi a va xi endlile na leswi mi twaku vanhu va tipolotiki va ku no homini a va swi vonile ku ri laha mi pfunile mi nge mi tirhisayinela mhaka leyi hela ku ve ku va pfumela politiki yi va rhoba ku no tlhelelani phela loko mo huma laha swi ta va na problem hiyo yi ta sengiwa futhi xipolitiki xin'wana na xin'wana loko xi ya kombeta ku ni tiva ku case loko yo vula ku lavaya a va qachiwile va nga vula ku president ku na swin'wana swo hlamula yi ta xiyichelela ATM i ku yo a yi yimele xo case leyi nemetwe ku yi vulavuriwa nemetwe ikensini n'wana mani okay 0860 ikhumenga timinete ayisep awara yambiri akhensa swinene loko mi yingiserile kona mi nga yingisela mi ri koho n'wana mi yingiserile loyi nhleka a ku na munhu la 0860 inongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Kombandela un'wana mi yingiserile loyi nhleka ehlekane Botpet na vayingiseri hinkwavo va Africa wa vulavula mpfukeni impfukeli ngovo mpfukeni la ku angula le ya ATM ya va Forlina na lava va nga ya le Namibia siku rin'wana Julius tshamako hambi ko yiwa le na le mhaka ya phalaphala ku hava ku yi ta saleteliwa se acting public protector lo a nga tekela public protector u zamini ku yi seletela mara IPB ya yi pfuxa ende leswi yi nga yi pfuxisa sweswi swi na danger because sweswi ku voniwe nandzu lava nga teka chopa ya maphoyisa va landza mali ya president Ramaphosa a Namibia le a yi sele va khazi va Forlina loyi a tirhela president Ramaphosa a va yivile so loko ku ve wa pfumela ku yena a byele kulukumba wa maphorisa lama nga le kusuhana na yena ku ya a fa pfula case ku ve property ya yena president Ramaphosa swi vula ku swi pfula a loophole or swi nyika ATM swi nyika EFF kumbe munhu un'wana na un'wana a lavaka ku yevula president Ramaphosa va kha va hanya chance so sweswi le rivaleni ku public protector luya a khomeleka public protector wa mapela a zami ku tumbeta swilo a swi chela hansi ka carpet mara se swi pfukini lo president Ramaphosa u fana a vona ku i yini leswi a nga swi endlaku ku a nga poyileki mara leyi se ni yima na malima ku hi phela a yi tumbeteki hambi yi kha yi lava ku pfalapfariwa hi leswi ni vonaka swona kambe loko mi ku a yi tumbeteki hiko phela lexi n'wina mi yima ku hi xona i ku yini hi ku president va byela murhangeri ku hey murhangeri wa protection services ku hey phela ni moxekile hala ivi murhangeri wa protection services andla sweswi a nga ndla swona se president va nghena hi ku yini hi ku va byele murhangeri wa vona xo sungula kumbe va nghena hi mhaka ku na mali leyi a yi protection service i ti-bodyguard ti rindza ku nga vaviseki miri wa murhangeri wa tiko kambe va ngheni a dining room kumbe laha u tumbetaka kona tidolara ta ku yiviwa so loko va lava ku shifta va yisa ka luya hambi ve road or ve rimani na yena tlhelo na maloyara na muti u ta lava ku angula ku kahle loko munhu a tshoveliweni a mutini kumbe a yiveliwe movha i mani loyi a fanelaka a teka maphepha ya movha a pfula case mi hambi ni driver taxi ya n'wina no fanele mi byela n'wina mara loyi va nga ta lava xitatimende xa yena ku swi endlisi ku yini hi mina mara na n'wina ku fanele ku va na xitatimende xa n'wina as n'wini wa movha so la leswi swi nga pruveka i ku ku na mali ya ka yi nga ri ya la tikweni yi nga kumeka amutini wa president Zuma i nandzu swi ri swoxe ku nge se nghena leswin'wana swa ti-technicalities
minga ngenisi president Zuma ka swiswa n'wina ava kumekanga va ri na mali mi nga va nghenisi kwala ni twa ku president Zuma leader ni vula president Ramaphosa a ni president mina a swi suka ku president ka hari Zuma because president Ramaphosa no president ku lambelela sweswa nawu mara is doing nothing, is useless. Se a ni lavi ku ni na vulavula ku biha hi vona hi ku khale loko ni vulavula vanhu va twa no va zonda sweswi ni nga ha va vulavula ku biha se ku huma ti-report leti va kombaka ku va bihi ku tlula luya va ku di 250 million a endla kahle mara loko va ku pay back the money va ku hakeli 7 million o hakela njhani 7 million loko ri dyo hi telo di 250 million mo nyika van'wani ku se ni ta kasuka ku ve mina sweswi ni tibyele ku a na ha lavi ku kasukela vanhu kambe ke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela a ni tivi ku ta va na loyi a nga ta nghena a ku okay mina swikhedzakhedza leswin'wana swi twa hinkwaswo ani hinkwaswo na swi twa mari mali ya vona i mali ya vona a hi sunguleni kwalano mali ya vona ku na vanhu va nge le ku kakayini la na timali leti ku va nga kombi ku na ku va ti kuma kwihi kambe matimba lama ya ku hi ringeta ku kuma mali yeleyo a swi le ku vulavuriweni ngopfu a swi nyikiwi matimba lama a swi fanele swi nyikiwa wo a ni ri swi kahle leswi nga ndliwa hi president kumbe swi kahle a ni ngheni kokwalano mina kambe mali ya vona hikokwalaho ka yini mi nga vileleli xibalo xa n'wina lexi swi tiveka ku swimanimani na swimanimani na swimanimani va phakani langutani sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi SAA varhangeri va le ku humeni mafasiteri va kha va famba hi ku veri vumbhoni lebyi a hi nyikiwe byona va ku swi le ku fambeni kahle ka SAA a hi swona a ku na nchumu xi fambaka and hinkwaswo leswi i ti-state owned enterprises leti nga fa ti fe hi mhaka yini ya vukungundwana matimba ya ku lwela timali teto a ya kona ko kaya ka ya SIU yi ri yoxe a mi vileli ku twala ku vandla leri ra vilela leswi swi kahle ku mali ya xibalo yi dyiwa swi helela moyeni mara ya president Ramaphosa leyi nga ya vo yi fane yi a mi twenini vakayini 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ani ta ri teka riqingho ra rimani hundza hi laha Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hele nga khona mingiseri wa Munghana Lonene FM komandlela un'wana mingiseri hi lowu nhlekani Butsate mfukeni papa mina hi vulavula n'wina ke hi pfukile njhani a khensa mate bethela Boksburg but Butsate ni kombela ku khoma leya ya Soweto mani to hatla ni tsemakanyanyana katsongo mara kona ni mingiseri Butsate i justice system ya hina Butsate ya hlupha yi karata munhu un'wana na un'wana mativa loko ku ri a ku ya hi ku ka strike iwa ku fana na sweswi community nga ku toya court vana va fanele va rhanga va toya before vanhu hinkwavo maphorisa loko mo vutisa munhu un'wana na un'wana loko swi hlangana na timhaka ta court ne justice system ya South Africa ku yi tikisela munhu un'wana na un'wana loko sweswi case leyi yi nga pfuriwa ne yi ta kula yi za yi ringana na amp ya radio yi kha yi cheriwa statement leswin'wana swikulukumba ngopfu yi kha yi davuka yi fakiwa tisoloteti yi kha yi rhungiwa va nga se teka xiboho hi ku mintirha hi swona ni ze ni hleketa ku nkarhi wun'wani hi ku xikolo xa vanhu lava va endlaka nawu i xin'we loko va endla LLB ingaku va sayiza munhu loyi a nga laha ka court loko court yi te taniyane hi ku Palmbridge High Court kumbe hi ku Magoro Court yi na court A and court B and court C tembisa yi na court A and court B sweswi hi ku landzelana ka swona va swi tiva ku ri munhu jaji loyi a ya ku ya rana case liya na prosecute ya kona a court A loko we landa loyi a nga henhla ka yena hi ti-qualification
ingaku se ku fika ku yithamba ku va jikajikisana ku za ku karhala phorisa ri khoma dokete yi za yi hlakala yi kula yi cheliwa statement yi handuka yi za yi rhungiwa mata loko no mi byela ni ku hambi se swi no vulavula lava va nga ku swi tweni va nga maphorisa va tirha ku fana na mina va ta mi byela ina dokete yi tshama na yo ndlwini yi za yi heta 10 years laha mi nga ta ku kumbe xikwembu xi ni khumbula kumbe ni resigna yi hindzela ka un'wana yi tlha ya sungula hansi va kona lava nga ku rhaneni ka tidokete leti ti nga siyiwa hi vanhu lava nga pensionini that's why mi kuma ku ri nkarhi lowa ku ri na set capture vatoyi a rhurhumela a nga ha swi koti ku hlamula va ku why swi mi tekela nkarhi ku teka swiboho na loko ni tlhela ni mi kombisa rin'wana sayiti na wa South Africa i wun'we loko ko panichiwa wun'we loko sweswi munhu a heta ku panichiwa mi nge yi fambi hi ndlela leyi ka ha ku heta ku gevengiwa munhu mi hinta sweswi mi tsemakanya sweswi mathelano loko a heta ku borha mati na mina tiya ku mati ma kona swi vula ku na mina ni nga borha ni ta makuma mara mathelano loko o borha a nga makumi na mina chuwa ku swi nga endleka na mina risk ni borha ni nga makumi loko ku ri ku khota yi kota ku teka swiboho vanhu lava va nga ta phinda yimani ni mi kombisa mi kula Dalimpofu a ri lawyer Dalimpofu is overqualified loko ku ri ku na afford ku loko ni na case ka magorho na nda Dalimpofu it's obvious ni ta huma ni nga mi nyika ti-case tin'wana tikulukumba ngo ti nga tshama ta endleka between Madobi yi ti-report wa ka magorho Madobi za yi rila hi ku why ti nga yi vuwani cica hi kombela ku ya vuwani hi ku swi boha hi swi kumi se loko ku khi ku lwa Madobi yi lwa na magorho hleketani la nga xikarhi a nga detective a nga khoma dokete leyi nga na 15 years ku ri ku endleka yini yo tshama na hinkwini everyday ke ni yana yona ni yi khoma detective machayisa 11 so no mi thipa no mi hlevela loko ya khoto ne vo fika va ku remind jikivuya va hi sala va ya ne sweswi va nga ku cinacine vanhu lava Soweto va ta va tshika va heleliwa hi mali va kha va kaya ka xiboho xa case leyi xa tekiwa ndzhaku ka 5 years hi rivalile mina n'wina sweswi a ku pfumela hi ku swa ha ku humelela justice system ya South Africa ebotete yi nga ku yi ngo cinca yi tisa munhu un'wana na un'wana ku vava mayivo kambe a hi nge justice system a yi fanele yi cinca a yi fanele yi cinca kwihi mi ni vutise xivutiso xa kahle loko yo va na ntiyiso yi va na ntiyiso va hi sala va tirha va tiyimisela ku tirha ku loko ni nghena hi 9 ni ya chayisa kumbe hi 4 hi 3 a wu ri ni ringesa ku teka swiboho va hi sala va wa heta n'hweti hinkwayo kha tirha hi ti-remind ntsena ti-remind ntsena ku hava na munhu a n'wi setisiwaka loko mi fika laha mi ta nghena khoto mi ri 12 loko va ku mate ve 12 ivi va reminder hina hi nga ta hi sayiti ra mati hatlakuka hi famba loko mi tlhelela laha hi 9 mi kuma office liya hi khoto hi se yi khiyiwile va fambile hinkwavo Fayisala va tirha kahle 4 hours and hali va dyondzile why va nga tiyimiseli ku siku rin'wana case yi decide-iwa ku tekiwa swiboho mina na tona ti-case leti nga mi a ni ku va ku ri na swivangelo swa ku i ncini xi endla ku yi remindiwa kumbexana ku xota swin'wana kumbe ka ha lavisisiwa swin'wana kumbe ka sweswo swa ku taniya swi za swi fika ka 10 years mi nga yi amukela n'wina case sweswi mi yi famba ivi mi ze mi lan'wa mi ta sungula mi ri family mi ya hinkwenu ku va mi onheriwile mi tlemuka hinkwenu ku va mi nga ha swi koti ku kuma mali yo khandziya ku sala n'we mi ri n'wexe mi ri pet kalanga na n'we mi gina mi nga hayi yi kona yin'wana ya le Boksburg mina ni nga ze se ni yi tshika ni va byela ni ku I'm state witness tanani mi ta khoma mina a mi decide mi ta mi teki xiboho ene ni khandziya hi mali ya mina eyi na mitwa swa karata mhaka ku loko yi khi round hi ndlela leyi tisa vanhu ku vava case yin'wana yin'wana loko yi sunguriwa yi tele yi sunguriwa hi vanhu va ku tala sweswi loko ko pfuleriwa munhu a ri ka na ta mi nyika xikombiso charge o tala meda yi meda boteta a ku na ku meda yi endliwe hi mani meda hambi yo endliwa hi politician yi endliwa hi mani a yi vi meda a South Africa sweswi a ku na un'wana a nga duvula xibhamu in public place mara loko ko va munhu ntsenene i nge ku decide-wile mara mo vutisa munhu un'wana mu ku ni byeli ku discharge in a public space yini i attempted murder loko ko za ku huma bullet the scene must be visited mara ka van'wana swi simple sweswi loko no duvula xibamu makhelwani va swi tiva ku mathina xibamu sini yi fanele visitiwa loko za ku dischargiwa yi va attempted murder la ku nga na vanhu hi ku bullet leyi ku hala yi tivaka ku ye kwihi but Dimitri wa karata na wa South Africa ne una sayiti wa vona ku ri loyi wa fikela ni mi nyika xikombiso loko no va ni ri na case ka magorho loko no va na afford na nda Dalimpofu ni nge humi Dimitri but hlayisakana na Boksburg inkomo sorry but that again 0860002543 nokona ko iAfrica wa vulavula la hi le ka munghana lona na FM Komandela un'wana nga ni rhumela hungu a vulavula ku hi timhaka ta nawu wa lo Afrika-Dzonga i Regan Gumede ne our judiciary will never cease to amaze us leswiwani landzelela andhaka loko ku ri na n'wana wa 14 wa malembe a pfinyiwile
ba Cape Argus ba bika ku leswaku u vuye a hlaseriwa hi vayimeri va nawu ba mu ehleketeleriwa kumbe mulumbiwa i va hetelela a ya ti sunga ivi loko a heta ku ti sunga vavanuna vambirhi lava a va gweviwe vutomi bya vona hinkwabyo swigwevo swa swi hundzuluxiwa ivi na lava luwa wa vunharhu loyi a ri n'wana na yena a hetelela 15 wa malembe lama masusiwa hi ndlela yaleyo Regan Gumede a nga tisa tlhelo rorolero hi mhaka leya ya ku pfinya xiyimo xo tika swinene lexi ku vulavuriwaka hi xona hi ndlela yaleyo va ri Botpet mhaka ya so veri yi vangiwa hi ku va vatswari va swi tiva leswaku xiphiqo i ku va xavelela ku sapotiwa ku loko no pota mapa ku ta xava mani Tami Malumbe itorise Mathebola DP at sabc.co.za. Salet minute tinaro. Salet minute tinaro. Un'we a ni ta n'wi kuma hi kota ku hetisa hi twa ku n'we miri yini eka mhaka leyi hi vulavulaka hi yo gimeta timhaka leti to tika leti ta ku va van'wana va va na viyanda masvo kumbe vesopfa loko swi ta ka timhaka ta matikhomelo ya vaaki hi ndlela leyi kambe milandzu yi tele mingisero mina milandzu yi tele leyi van'wana va nge yi teka nkarhi ntomi i mathela ya Boksburg yako jikajika na dokete yi ze handuka na vo makako xiyimo xo tika swinene a hi hetiseleni hi laha nhlekani Botpet vatswari va ala loko va byeriwa ku vafundhisi va endla yini ahe bot vatswari va ala lava xisati loko va byeriwa ku vafundhisi va vona va le ku phungeleni ma swi vona mi vula yini loko mi ku vatswari va ala ku vafundhisi va le ku phungeleni wun'wana kwala a ri kokwala Giyani wa kereke yin'wana kwala ti-Efes wun'wana la ti-Efes xi fike xi vula ka va komba ka mfundhisi xi ku a ri ku hlambeni xi ku ni endleli photo a xi endlela photo a ti komba a nga mbalangi a rhumela va komba ku le kerekeni va kanete ngopfu vanhu lava va nghena ku kereke liya va kanete ku yini va kanete ku hayi ha mfundhisi wa hina valava va kanete ka mfundhisi wa hina vanhu lava va suka va hi khele vuswa makalo va fika le tikerekeni va fika va wa loko mfundhisi a fika va khumba va fika va wa va ku ri ku va suka va hi khele vuswa hala kaya halawa va mi khelele vuswa vanhu va ku loko a fika kerekeni vutomi byin'wana hi Botpet loko a vuya hala kaya a ka ha ri mhani makuwa la a kha a yimbelele le kerekeni loko mi ku mi kheleliwa vuswa u vula yini va suka va ya kerekeni va ku khelele vuswa ku nyamutlha i nge byiti la mara loko a fika kerekeni loko a n'wi khumba mfundhisi wo fika a wa leyi loko mfundhisi a va byela ku tanani mi mbale swibelani hinkwenu va ta mbala xibelani hinkwawo loko wewe ku na ntlangu ka vasesi i ri xibelani xa tsakama evakwani fambani swi nerile fambani vakwani mikon'wana ta mpuwa phele kukanela fambani vakwani veri xibelani xi tsakamini noko roko na va humelesiwe ncindani Eric Mavasi mina ni kalanga Pet Mathieu la hi hlanganeni na nkonakolona kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM va na nhlekani lonene mi tiphina ku dya ku engeta mina na n'wina hi ta hlangana ni tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane Dina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Mahungu